Anyang aki din! Anya? Nabartak ka man ang tuyo? Anya ka mo dun? Awanan ti aldaw asaan ka nabartak? Sika talaga bagat ar-arte lang iti biya, di pa nagbartek no maminsan. Anya ama minsan nga ibagbagam? Kurang laangan kat saan ka nga agawid dito'y balay. Ado ti oras mo kadagiti kainumam gamda kami a pamilyam. Ha? Nalipatam samutan a pamilyado ka? Adda putot mo, Tonyo. Saan ka barutap no agawid ka iti oras akayat mo? Nagadula, giti manan nga. Imbagang-baga, tanya ka lagi tinaya. Sumardan ka man? Saan nga agsasaw akastoy? No saan akasta ti aramidam? Salbag kakit de? Kasangsangpot ki paylaang tatang? Ngumrumor kayo manan? Tagtagali anak ko. Adala pa panak. Ha? Di ka madanagan. Ay isang butan ka iti foods no agawid ak. Promise mo day tatang? Uwin, promise. Basta no makaraing ni nanang mau. Ibagam nga adda na pataga na panak ha. Uwan tatang. Agtungpal ka iti bilin ko. Tapno igatangan ka iti foods mo. Kim ay ayan mo. Uwan tatang. Ne, nakaturog aklaan. Itabo mangunak. Awan manan ni tatang mo. Adda ka no napatag-anapanan na. Nanang. Ha? Di na ka di imbagano sa dino. Saan mat nanang? Basta imbagana. Nga adda pa panan na. Sigurado. Anabartok tumananday dyan no sumangpot. Ay na. Makapaungot at talaga dayjay nga amam. Awanan di mar-aramida na itibiyag na. No saan lang aday tagbarbartak. Wan nga rod nanang. Untan nyo kuma. Tapno saanan nga uming-inom. Ay na. Uray siguro mano nga unget. Na itulangin ni tatang mo ti kinamanginom na. Nabartik na yan. Nagawid na kan. Ha? Agawid kan tata. Wala. Tamang ano sa pulon nak nagiti apa. Naikan tata. Damdama pa. At apay ti arakasan tayo na ibos. Ibusan tayo pa ya. Sakbay tayo ng agsisinang agawid. Ha? Unay kantata. Damdama bay. At dapat ti arak kasan tayo na ibos. Ibusin tayo ba ya? Sakbay tayo ng agsisina nga gamit. Ha? Nga rin tata. Di kayo matanagan. Tayo tulad kayo aging gaya balayo. Alang araw. Inuman tayo. Dahil tanabati nga arak. Nasaan nyo kayat nga umuna kagamit. Wan tata. Malachi. Anya, saan ang agawid nito niyaw idirabi ay? Saan nga rod nanang? Diyak mo. No sa dino manan ati nagturturugan na. Anya, May narinig ako Anya man ang nila. Sana nagawid ni manong ko aton nyo idirabi Saan nga rod? Diyak mo. No sa dino tinapnapanan na. Anya? Ati ako nan bayi na mamartak. Ay sigurado manang. Dadino manan kanla kay Roger ti kaduana. Ha? Paimanday ja akabsat ko. Mala, di ka matanagan manang. Siyak ti makaamukan ko na. Pagsasawak man.
ta naranaan ka manong. Imay ni manang ijibalay di kalman. Imbaga na saan ka kano anagawi di dirawi? Anya? Katuan, wano, paawid ka pailaan. Ay ko. Ayun ading ko. Ay namanong aya, no bilang ta siya ti asawam, ay Diyos ko, pagtalawon kan. Saan ka na baro, tapno agawid ka iti anyaman nga oras sa kayat mo? Ay, si kakit di madadinggaw. Italaang mata na panak na kiinom. Anya, ay na, saan na ka makininangaw ha? Uray kamsat ka, saan ko akanunungan day tangar aramidam. Agbain ka kumamit iti asawam Di ka katagyaman, tauray ka sa tiugalim. Katman ano san nakalata ni manang mila. Ala, ustaon. Anya, kalaki din aya. Mapankan no sa dino ti papanam. Taagawid akmatag. Ay, nasaya at tabi nagbagaam di kapsat mo. Ay wananang, ayaman Dahil kami kalsada nagrana. Tanong saan? Ay, ang mga nukin nito saktaya lalaki. Imbes sa mapanagtrabaho, dahil tamot mapanagbarbatag kararamidan na. Ay, umay tulad dito'y balay, ituloy ko manan nga ungtan, ati na pa yan, dagiti babaro, na imbagpay dagiti agtutubo alalaki dito'y lugar tayo. Amo dati agawid, ngam ni Manong Tonyo, saan? ala, bagaam tumanon anak ko. Ngam saan mo kumaunay apagsasawan? Narigat mo. Ay, saan? Di ko makonsintiyan dahil lalaki. Kasaan na saya at aramidan na. Nagsakitin na kam na kanyak, was mi pakye. Oh, nagawid ka? Kunaklakit din no adan sa baling aw-awidam. Kat, alaangon amin akawas mo, tamapan kalaangan iti kayat mo apapanan. Ngam ti kasta, nga agawid ka no kayat mo, saan no saan? Anya ka din day tang ibagbagam. Aya bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Apay tanga ka? Agungotak ay akastoy no saan akastatler aramidam salbag kakit de? Nagawid ka pa ilaam? Di ka pa ilaagyan mo sa dino ti pag-iinuman nyo. Addan tulaan na yun Makaamo ka iti biyag mo? Ay, sus, among bakit? Mahirap mamatay ang masamang damaw. Anya? Alaos ton ti ungit. Bakit? Mangisagana ka man kididi ka nag? Mabisina kay. Ay naglaing kan! Ayabam dagijay sanger akakadwam, taiso ti ibaon mo nga aggaw iti kanam. Nabartag tayo na. Naggana sa nabiyag baray. Ayun pare. Nagganas talaga. Sino bang nagsabing mahirap ang buhay? Siyak puno pare. Ano ba tiara kay unag? Nakakaraton ko naman. Kasta ka tayo pare. Gatuin pare. Isong uminom tayong uminom. Sumardeng tayon doon na naibosan. Ay, kasano na pare. Gagon mag-aawid no, kasta. Ay, sana parikot na ita pare. Anya, kalaki din na yan. Di ka matanagan. Saan matlang ang nakadigos na ibagan mo? Isong ayos lang. Nung bigat ton, di ba nagawid mo? Ang mga kamatanda ka dagiti babaklay di kalsada, ipilit mo tinagawid. Kaya ni, rabin pare. Anya, kano lang itinasabat ko nga inungtak. Sa ita, saan man na nagawin? Saan nga rod? Jak mo, no sa dino man ang tinapananda. Ngam amok, adagidjay manen kainuman na ti kakadwa na. Ay,
Una yung daya lalaki. Pay man, talaga pagpungpung tutanak na ijay. Ha? Ay, bayang manang. Siyak ti baka mo iti kapsat ko. No kasapulan ako tarak tapno aginakam. Aramida. Ang nilakit din na ya. Malpas pa natitawan nga awan lata tinagbalbaliwan na. Wanya ron. Sigod amang martak. Ngam nakarkarumot manan ita. Anaam-am muna dayjay alakay. Ay, inton ko ang oray da yalak kay ikugtar ko. Sana siyak ti padpadasan da. Tano siyak ti agungat. Awan pipilyak. Lakay man wen no sino dita. Lugubak ko na kat. Ay na. Una hindi kastoy abiyag. Naira na pailaan mat nga. Itapas ko ti panaguyag ko. Ay kat, anya tinam na maam ngay. Kurang laang daytay ti arak. Unay kamatan bakit? Kasta man hindi magbagam. Katpud no matibagbagak, saan aya? No anya ka no tinakaalaam iti uyak mo, isumot laang ti agas na. Anya. Iso nga anya pa laang ti aramidam. Ingkan, ijayan dagiti babarkadam. Sigurado, nga arak laang ti makaagas iti dayta. Ay, sumardang ka man si Camila. Nagatungay bagbagam dita. Nasakit lang arudan ti ulog. Kasta pa iti bagbagam. Di naklang arudan mayalaan iti agas. Anya, agurigor ni pare Tonyo. Kunam tata. Uwin ka daw. Iso, matinak ko na ni bakit na itay na sabat ka. Ay, mahinang nilala. Anya nga tati makagapaw, tagurigor. Diyay nga ta panagin inom na. Ay, kat mabalin siguro ah. Ay awanan ano kas diyay naging ganitong baro atawin. Saan na makataga iti color nga ara. Ay, kat awanin na nga talaga. Sayang, Mike. Ngamin posiblay no itulok ni pare Tonyo asan nga umimbag. Oh, dahil diyay pa iti kunam tata. Agbibisin iti arak. Ayun ah. Nakunampay. Iso ama sigurada ok tata. Umay ito nga umay da diyay. Ay, si kamat kaya man ang Mila. Sa dino ti papanam, nagsapa kamatan. Ay na, mapanak man iti Teresena, ipag. Gumatangak iti agas ni Tonyo. Ha? Agas? Apay, agan ano ni manong ko? Kat no, iti na minsan pengal daw nga aggurigor. Iso nga dalaang iti balay agmalmalam anak kaida. Ah, kasta kayam. Idi damo, aguyak laeng. Ngam kalpasan ti manungal daw. Ay, kasta unay mo tanapudot ti bagina. Awan lat dadanaga kiti kasken kuan ama martek. Ialalaan pa'y lang iti agas. Ay saanan manang, ay na, makaamo matan iti biyag na. Ha? Bay amon manang. Urayan naklangan inton malam. Kalpasan ti trabaho, umayak to ijay. Urayan na. Agyaman ka taura imbaga ni bakla saan ka nga igatangan iti agas mo, napanaklat tagimmatang. Unay matanda di akapsat ko. Siyempre uray asino mo't makaungot iti kasta nga ugalim. Oh, sa dino ita, ti ayandag iti kainumam. Ayabam ida, ta iso ti mga sikasukon ka. Eh, bakit? Pangasim ka di Nagmadilang araw din di marikrik-nak. Ngam kasta pa'y lang matibagbagam. Nagmadilang araw din di marikrik-nak. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam mat. Anya ka matan bakay. Ay, dinak dilaw-dilaw na kastatun nyo. Pudno ti ibagbagak. Ay kan, mabisinak pa'y din. At dakati inlutom amakan bakay. Ay awan, uray saan kan amang mangan. Uray ada inlutok amakan. Para lang ka na kami iti anak ta.
Tumaram day kaagas mo, nga ura awan karga day tatyan mo, marwam ka. Bakit? Inkasarakan dagijay ka inumam. Isu ti pagdawatam iti kanam ita masakit ka. Nay, kasangsangpet mo pa ila ang anak ko. Ang papanamanan. Ay, mapana kay balay damanong Tonyo nanang. Ah, anyat aramidam ijay. Ay, kat sarong karak aja mamarta ka anak yon, nanang. Ha? Naimbag ta nasabat ko ni Manang Mila itay bigat. Iso anaamuak akas taon ay tigurigor ni Manong Tonyo. Anya? Abag iso, nalabsak mo't itay dagdino kan dagiti kainuman na ijay tersena ni Baget Donna. Ha? Barang nakaturog daya lalaki. Ibagkat ko ipan ko ijayan dagiti mamarta ka barkada na. Takitaak man, numaagasan da. Anya? Oh, italaang nga imay kayo dito balay, tita. Juan, namuag nga men nga gurigor ni datang mo. Ayawan, tita. Adda ni tatang ijay silid na. Nagmayat titurog na. Kasta kadi, nasayat no kasta. Riingag ka di, tita. Ay, saan anak ko? Bayam amaturog ni tatang mo, tada pangipanaken ko na. Ha? Juan, aguli makalanga. Be quiet. Sigurado ka kadi? Akaba alam nga ibagkat ni Tonyo? Ipag? Ay kabala ka. Ha? Ala, ikatagpay lang ti kinabaklak. Agpakalalaki akpay lang ita. Anya? Imposible ajak kabalan nga ibagkat ni manong ko. Ket no nakakot-kotong, gapo iti ka iinom na. Ala ibagkat mo nga rudan, kabayatan anagmayat titurog na. Masiguradok, asaan ang makariing dayta? Gaputa saan ang nakaturog idirabi gapo iti uyok na. Kasta ka di? Ala, aguli magkayo nga rod, ta ibagkat kon. Ha? Apay nga yung bagkat mo matan ni Manong mo dito pag-iinuman may. Siga, bakla. Iniyag ko dito ay tamok at dito di pakaagasan ti gurigor na. Abay nga. At data dito'y ating ka. Aday ta. Nakapuot ka madgaya man Manong Tonyo. Anya may lang tararamidam, ay kat uminom kan dagito iti makagas kan ka sanay Makagaskin ko. Anya kamunta natin ka. Jack, matlakit din. Napuutan nga. Iniyag na dito eh. Bumangon ka din pare. Uminom tayo, wag ba iso? Ay na pare. Pasensya kayo kuman. Jack ba yung makainom ita? Mga no. Adada, kumaro ti gurigor ko. Adula amin nga mom, kumaro ti gurigor ko nga. Uminom ka kit di oray awan pa yan binaswan. Iti kasta, maminsan amay katay ta gurigor mo. Isuagas na to, Joe. Ay, nyakamat natin ka. Imbes nga ija hospital, di pangipanam kanyak. Saan mat? Tadi ito'y pailangan mat pag-inuman. Kati sumat. Isumat na ito iti makaagas kan kasana ya. Hospital nga ibagbagam. Dito ikan nga umyan. Uray saan kan nga gaw awit ija barayo. Total, awan matlang Sir Jim. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Ay, una yan ti kastoy abiyag. Oh, apay? Magabasan na yung nga ti awan makukuwalta na friend.
Ay na, naku namon friend. Makapasan na ay lang arudan, makapatengal angas pa'y kunam kideng. Wan nga rod, friend. Panagriknak, kasla sa anak pa yun na tao, gaputawan ti makukuwartag. Anya? Katuan, ay na, sabay la kumatadagayab iti pakitang danan. Oray agkirkir iti comfort room na iso, ha? Anya? Wan, friend, amon matan kanyak. Awan ti yaks, no may baban iti pagkwartaan. Marurudak ka talaga! Marurudak ka talaga! Hay! Marurudak! Nay, bakit abay nga eh. Kasangsangpot mo pa ilaan, ang kasla agong ungat ka. Talagang agong ungatak! Ay. Amom lang arudan nga agong ungatak! Ngam kasla ko ng pailaang! Hay! Awanan tinagbati akatulong ije pwesto! Nagpapanaw da aminan! Ni. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ka mo no apay-apay manaw da mailatan! Ay, bakit? Amangan mat ngamin no pinagsawsawa mida. Ay sos, saan damat ket abas talatan pumanaw nga awan makagapaw. Sana ya? Amom lang arudan nga agong ungatak! Ngam kastakit din ti bagbagam! Ay, kwa. Ay ngam aguray ka man. Sino nga ro ti agugas iti karots? No, timanaw damat aminan. Ay, saan ko apagparikutan ti agugas? Ado ti maayabak dita. Saan ko akawalan dagiti atat tao? Salbag dakit di. Anya? Ha? Damuda siguro ket sumardeng tinigosyok no pamanaw da. Ha? Pagan ano kumangay ti kaskadakwada. Ay na, nasaya at tanagranata na naising. Ha? Madamang kayo man nana, no sa dino ti pagububraan nyo ita. Ay na, awan nga raud. Manumutin alawas nga awan tinakitang tangdanak. Kasta ka di, amangan no kayat yu ti umay agugas iti karots ije pwesto. Ha? Ne, apay nga agayab ka, kat kunakman no ano dagiti taga-ugas iti karots mo. Awanin nana, nagpapanaw da amin nun. Aniya? Iso ano kayat yu ti umay? Umay kayo nana, kasapulak at talaga ti agugas. Ay katuan umayak. No adda ti amuyo amayat amakitang dan nana, ayaban nyo lat na. Ay katuan taaya bakda bakla, gini Janes. Amok nga men nga awan matla trabaho da ita. Kasta? O ala nana, ayaban nyo, awan parikot kanya. Ay, katuan anana. Kaya't ko ti makitang dan nga agugas iti karots. Nasaya at no kasta. Tapno ada kaduak no bilang laeng. Awan gayam, amangan no kayat mut ni Janes. Taaya ba mut Aywan anana. Sigurado akayat na dayjay. Nagpada kami nga agbabakol. Imposible adi na kayat. Ala, umay kayo adwa. Tapno saanan nga agparikot ni Miriam iti agugas iti karots na. Nana. Di kayo matanagan. Siya ko ti makamo amang ibagagi ni Janice. Mabanagin ton madamdamay di balay da. O sige man nga rod, agyaman ak unay. Ay na, nagsayaat ngayon. Kamaudyanan na, adamatan pa kitang danan ta. Wan nga rod, friend. Naimbaglangan, ta nagpapanaw amin dagiti washer ni Boss Miriam. Ha? Nakunagday ta, tano saan dabi manaw, awan, di pa kitang danan tayo. Sa bagay matkit di Kat, kaano tayo nga rod amang rugi? Katin ton bigat matlaing, Ay na, nakaragrag sakak, friend. Adamot laangan pagkwartaan ta. Uray siya, friend. Nagaragrag sakak. Adan tumanan,
Paglalaki, ay salbagit ka. Itataddaman ng dagiti baro, awaser mo bakag. Di mo kumamat ida bugbog kawan nga main. Ha? No anya man ti saan ta pagkinkin na awatan dito'y balay no maminsan, apakarurudam unay. Ay ke, ibatim dito'y balay at irurud mo. Anya? Saan mo kumaida pagpapasan iti pungtut mo? Nga ure mo lang mabugkawan ida. Kabayatan ti panagugugas da. Kat, saan mo ta? Anya asaan? Anya asaan? Isu lang nga ruden tin makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti sigod at tagaugas mo. Alawanan, huston, siya akong tinagbidot. O, anya, sumardan kan? Unayag? Sardangan nak si Kabili, no di mo kaya't asika lang arod ti pagpapasak iti pungtot ko. Nasaya at tanasapa kayo nga imay, bakla, Janice. Wan manang. Ne, amangan no nalipatam asyak ti akin kuko iti daytoy apagugugasan nyo, ha? Ha? Boss tiyawag yo kanyak. Mawatan nyo. Kwa? Wan boss. Uuwan, boss. Nasayaat no kas na. Ti kayat ko, masapa kayo nga umay. Ken ti kayat ko, tarimaanin nyo ti panagugasyo. Nalawag. Uuwan, boss. Ala, irugi yung arudan. Tapno ado ti maugasan nyo aging gainton alas 10. Wan boss. Matungpal. Anya, matanda di boss, Miriam. Wan nga rod. Masapul pa'y kano abos tiyawag tayo kan kuana. Kat, anya nga rod. Isugat nga rod timang susweldo ka tayo. Iso nga agtungpal tayo latan, Sa bagay matkit di Mala, ituloy tayong tiagugas iti karons. Ang mga no adaditan, sapay kasla aswang tirupa na. No kasjay amakapungtot, ay sos, nakaamamag sika. Anya? Kahit, kumusta man ti panagtrabaho dagijay kabarbaro at tagaugas mo iti karots? Nagbubuntog da nga rod. Ngamanyangay nga rod, an-anusak idan Anya? Amangan ngamin no pumanaw damanen. Asino nga'y ti ayabak no bilang. Unay kan bakit? Kurangam at talaga ti panaggaraw ti may sa atawa niya. Ha? Saan ngamin anasaya at ti kasta bakit? No anya ti panaggaraw da, mapnag ka. Saan mo kumakurangan Apay makina. Ti makinang tupay kumabannog. Isudan to laki din atao. Ay na nagadumanin nga ibagbagam si Kabili. Sumardang ka man dita. Taamangan no makalipat ak asika ti asawak. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Bakal? Amom lakay, kasta unay man arurod ko. Ne. Taapay bakit? Agasam, dagijay sigod atang tangdanak nga agugugas iti karots. Ijay mat ayan ni Brando ti makaranda. Anya? Wan lakay, iti kinaado ti mabalinda a pagakaran. Kin ni Brando pa'y laang mat akagurgurak, ha? Bakit? Amumatan asipod pa'y kagurgurak day alalaki. Manipod murdong ti buok na, aging ga iti dapan na. Talaga nagalas ti ugali day Brando. Panagkunak, agar aramid manen iti wagas, tapno umakar dagiti washer ko kan kuana. Ha? Maamwak lang ang akastater aramida na. Talaga pagsasawak day alalaki. Awanan bain. Ne, apay nga ita kayo laang. Imbagak mat kada kayo ang masapa kayo. Saan ka de?
Ko ha? Anya kayo matan? Awan pa'y serserbiyo akasarsarita? Ha? Naladaw kayo lang arudan, kat awan pa'y dabaklakin janis, nakarkarumanan analadaw da. Pasensya ka kuman. Naganasak mo't ngamin tinaturog. Gapo siguro iti bannog ko iti kalman. Ay awan bibiyang ko iti daytang ay bagbagayo. Ay no kasta nga rod agawid akon. Uray sa anak kun amakitandan nga agugas iti karots mo. Anya? Makaammo kan nga agugas, total ka ba ulamat? Ay mabitla ang nana. Ay awan, ado ti mabalin na pakitang danak nitoy. Saan lang asika? Ado ti bus ditoy anasingsingpot nga amang ngam sika. Nagalas day ta ugalim. Anya? Ay hala, naladaw tan. Ang mga numakapungto tan ni buwas kada ta. Kat, anya ngay ganod. Kasta unay mo't abannog tayo idi kalman. Ibagatan naganasan tamo tinagina na. Sigurado ang makang ta iti sermon kan kuan na. Saan man nga agkasta-kasta dayjay abos Miriam? Ado ti mabalinta apagtrabahuan. Saan laang nga iso? Itapay nga adun tinaam-am mo ta iti pagugasan iti karots. Sa bagay mat kadi Iso asaan nga agin pupungtot dayjay a Miriam. Ta anytime, mabalinta a panawan. Anya? Oh, nasaya timay kayo. Kunaklakit din no awanin ti umay agtrabaho. Ay kuwan, pasensya kayon buwas. Naladaw kami. Big-bigat ngam kastakit din ti rason nyo. Apay ngay siyak, inaldaw nga da ditoy, ibagbagak aya amabambanugak. Kwa, basensya kayon, bossing. Tapno mo yun niya. Saan nga agbalin kanyak dagita arason nyo, nalawag? Awan lang arudan ti sabali a pagtrabahuan nyo, ngam kastapay lang ti aramid nyo. Agladaw-ladaw kayo. Hop? Mabait man lang. Mabait lang, boss Miriam. Tao kami laang. Mabambanog kami, mat. Iso akasapulan ti bagimi, ti inana. Ha? Saan nagapuada kayo ti boss mi? Kat aramidan da kami matakas lang makina. No kastamat lang ti ugali yo, pues! Pumanaw kami laingan. Makaamu ka amangugas ka dagiti karots mo. Anya? Kita lang, numaugasan nyo amin. Akas kailan makina nga aggaraw. Ho! Salbag kiti ti boss akas kada kayo. Di mo nga iwanan dagiti tao yo. Mala, umay kan Janice. Agawit takit din. One friend, agawid takit din. Mangsapul talaangan iti sabali apakitang danan ta. Masaya may kayo dito yan ko. One boss, nag-stricto mat ngamin ni Boss Miriam. Di nakawagan iti boss. Manong kunayulatan. Istrikto talaga dayjay. Isungawan ti bumayag a tao na. Kadwan ka dagiti pumampanaw a tao na. Kahit dito ayan ko, ti papapananda. Kasta ka di manong. Wan, iso ano maanusan nyo dito ay. Dito'y kayon. Total, inaldaw mo't nga ado ti agsangpet a karots ko. Tapno ado kayo nga agugas. Ay na, agyaman kami unay, manong. Awan na nyaman na. Kahit, inton bigat nga rod, One boss, umay kami adwa. Sige, namnamahin kayo Oray saan kayo unay amasapa. Tapno makaina na kayo mo ititinasaya. Dayta, tibagbagaken ka, Miriam. Nagpapanaw dalang arod aminon. Sobra ka nga, men. Nangaw to unay ti panagkitkita mi ti bagim. Anya nga ita? Hoy, anya ti panagkunam. Kawalak ida. No way. Ha? Adda kwartak, iso akabailaklat na ti agsapol iti kasukat da. Bakit? Adda kwartak kunak manen. Iso nga uray mano a tao ti ayabak, kabailak atang danan.
Jak kawalan dagya abakla kan Janis, kan kastamutan dagya abakbakatan. Nagala sa talaga ti ugalim. Alaman, kita akman no adda maaramidan day takwartam. Kita akman. Oh, da kayo matgayam ti masabat mi Boss Miriam. Narabian kayo, ah? Ah? Oh, diyo ka di saludsudan, no sa dino matinagabuan mi? Ha? Nagabu kami igay ayan ni Boss Brando. Iso ti Boss Mita. Aywan gayam, damag mi ngagmay-may sa kayo kano, ngagugugay si ti Carrots yun, ha? Anya? Ay na, ha? Kaya't ko lang nga ipakamo kada kayo, ha? Nga awan maaramidan ti ado ang kwarta, no nagalas mati ugali yun, ha? Anya? Pudnutin ako na ti gayam ko, boss. Awan serbi ti kinaado ti kwarta no nagalas mo ti ugali yung amin. Iti kaano man, saan amagatang ti kwarta ti talag ti maysa a tao. Ngamin, uray kasano ti kinamaag yu a boss, maawatan yu kumamot ti kayat ko asawan. Che, dita ka man lang. Anya, kasta ti imbaga da janiskan ka? Rurod kon. Ay na, di ka di marurod bakit? Ti aramidam, amirisem kit de, apudno ti imbaga da ken ka. Di ka di mabain iti mismo abagim? Adayo nga ubing dagijay nakaibaga iti kastaken ka abakbakitan. Ha? Imbes ko maasi ka ti mangbagbaga kadakwada, si kakit di nabakbakatan ti binagaan da iti kasta. Di ka nakababain ita. Parikot mo ita, ti ayabam nga agugas iti Carrots mo. Katsikan nga agmay-may sa ti agugas. Total, kas kamadlamaki ng agargaraw. Ngamno di mo kabailan, bay amon amalungtot, tapno pagnakmam. Anya? Salbag ti kastoy. Apay ngay analungtot amin ang dagito'y Carrots ko. Kasano da ito yun? O anya, awan maayabam nga agugas, iso analungtot aminan, anya. Apay nga daka dito'y. Ah? Lumamas at laang mat. Iso anakitak di kiti Carrots mo, nga aglungtotan. Ay, anya lagi din aya. Ayan ang dagiti milyones mo, ha? Mangbayad ka ni tinatao nga agugas, no adda maayabam, itikas ta nga ugalim. Anya? Ay na, itikas ta kinaalas ti ugalim. Sapay la kuma, tauray si ka, manglungtot ka maten, salbag ka. Anya? Awan serbi ti kinaado ti kwartam, no nagalas ti ugalim. Awan ti tao amayat nga umayag trabaho kan ka. Oray dubliyam ti pordiada na awatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Si kamat ti lumabas iti paraangan may bari temyong. Siguro, nagkapo ka man na ni Jebang kagyo niya. Gusto ka, pare? Inal daw sa amot hindi pa nagtrabahong pare. Saan ka kadi ang mabanbanog? Ay na, nakarkaraw ang mabanugak no adak iji balay. Ah, apay nga eh. Ay sus, parigatan na kaya ni Mari Dolor pare. Anya, kalaki din na ya, pare. Kasla di mo mutamuti ugali ti asawa. Uray basit la kamali ke pagbalinan na big deal. Pastrekam ti komparem, tapagkapyam, Julius. Ayun nga agpaiso pare temyong. Agkapi tayo pa ya. Saanan, pare Julius? Maminsan tulangan. Si kakit dimot pare. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Lawlawagamot pare. No kaano dayta ama minsan.
no ti ayang ti asawak, nanang? Saan pa'y matasimang put ni Timyong, anak ko? Anya, di ko na idinawagak kat paawi dan, ngam aging gaita, awan pa'y. Anya kalakit din aya. Agawid tulat ta ka de. Ay saan? Yagyo ta flashlight, tamapan ko sukunan no sa dino man tinapnapananday jay at imyungan. Sada na saya ti kasta nga ugali anak ko. Inton kwan, maupay ti asawam. Nay, anya ko mati pakaupayan na nga inanang. Adamot tirik na jay tao, anak ko. Di mo kumamot pabainan iti sangwanan dagiti gagayem na. Saan apanang pabain dayjay nanang? Panang disiplina dayjay. Anya? Disiplinaam ni Timyong nga asawam? Nga mismo mo't abagim, di mo pa'y madisiplina. Adakon ba kay? Apay nga itakalaang si Katemyong. Nagkape kami di ayanda pare Julius. Imbis nga diretso ka nga agawid. Saan? Taday ta kumpormi pa'y laang mati papanam. Anya kalakit din na ya bakit? Pinagustuak lati kumparik mat Ay, makapasuron ka, Timyong. Awan ti denggem asao. Ibagam no kayat mo ngagsinatan. Nakikapiak la ijay. Si naman ang tibagbagamaon. Saan asyak ti kasta-kastam kunak manon? Talaga ang makaraman ka kanyak kunanay. Gusto. Basol ko man eh. Wala, pasensya ka latan. Jakmat makita ti kumpare, Julius, anak ka. Asino kumparik tatang? Asino kumapay ngay? Ni Timyong di mo inimbita. Hindi pa ilang napalabas nga inimbitak tatang. Amangan no saan manan a pinalubusan ni Mari Dolor Anya, ayo na yan. Christmas ita. Panawin mo't tapno agin yun ni Timyong. Kuma ngam amuyo matan ni Mari Dolor tatang. Istrikto, nagngiwat na yan. Ay, kaasimot ni Timyong no kasta. Mala, padasat tumanan ti mapaniti ayanda inton madamdama tatang. Wait, ipadas mo ida nga imbitahin. Tawan mo ti makita nga agas asok iti paraangan da. Ang mga nuawan tinsagana da. Awan nasaysaya at matlaang numaurnong tayo dito'y balay. Tapno agjajaming tayo mat nga agkakabaranggayan tatang. Bagngal daw mo, Mari Dolor. Anya ti masapol mo, Julius. Ay kwa. Salud-sudat ko man, no, ada ni pari Timyong, Mare. Apay ni Timyong, di mo ibaga nga ayabam manan. Ay, uwen ko mamare. Ayabak di tanay, balay laeng. Christmas ita. Iso nga adamot ti basit nga insagana mi Imbitaan kayo kumare. Ay saus, di mo disturbon ni Timyong, tamadama nga agin inana. Ay, sayang, Mare. Ne, anya ko mati sayang ngay. Pare Julius matimay ba kahit? Anyat imbaga na? At dalaang sinaludsod na. Di na tayo kadi inimbitaran. Apay ko mga imbitaran da tayo ngay. Kano lang ko anak partida kano iti baboy. Anya ko maitano nagpartida. Wano kayat mo manan ti uminom iti arak. Ay na, Christmas ita. Kaya't ko lang mati makijaming kadag iti gagayam ko bakit? Adula aming jaming di tanga. Italaang may. Ay na, agsardeng ka man si Katimyaw. Julius. Nay, si kamot gayam, pare Timyong. Naimbag man ta nagbaliw ti kapanunutan ni Mari Dolor. Anyat kaya't mo asawan? Kasano nagbaliw ti kapanunutan ti asawak, pare? Anya, kalaki din aya, pare. Ti ko na ni Mari Dolor kanyak itay, ket saan kayo makaumay.
Apay, saan nakadian nakita idinapanak iti ayan niyo, pare? Kwa, pare. Sana nagbaliw ti panunot na, ngam naglibasak. Ah? Pudno day ta, pare. Ay sus, pare. Sigurado ang makaungat ni Mari Dolor no maamuan na naglibas ka. Okay lang day, jay. Tanasaya at manwan no maditer aramida ka, agunga lata. Nating nyo, pare. Ay nga maguray ka, pare. At daman ti madlaw ko. Anya ko maday ta, pare Julius. Timurad ka, pare. Ha? Ay, anya kalaki din na ya. Basit lang, pare. Awan matan ni Timyong itisirok ti mangga nanang. Ay, jakam mo, anak ko. Amangan mat no naglibas manan. May amon ti asawam. Narigat mo't no paritam. Sana bale, takabaulan na mo't ti bagina. Naimbag kumamot ano nagpakada kanya. Anya, kalaki din ay anak ko. Siyak paikit din ti ma-stress amang pampanunot no sa dino tinapananday di atimyong. Kasano kumang agpakadakan ka. Katunggal agpakada, di mo mo't palubusan. Ado pa'y lang ti agkakasakit abalikas mo kan kwa na. Kasta pare Timyong, makisyat ka mo't uray maminsan laeng. Uwi na, pare Julius. Amon, pare. Umapalakman ka. Ha? Anya kalaki din, pare. Nagadua mabalin mo nga apalan dita. Isak pa lang mga under ni Mrs. Ay, sus, pare. At least, nakaasawa ka. Siya nga'y, pare. Ay, adan tulad na, pare. Ay, amon, pare Timyong. May sala ang mati-wishlist ko ita Christmas. Ay, mabalin na. Maamuanda ita, pare. Ha? Ay, ko, pare. Simple laeng. Ni Maria akaanakan ni Nana Ising. Iso ti Christmas wishlist ko ita atawin, pare. Anya? Well, iso laeng, pare. Sika nga'y. Ay, Anya mo ti wishlist mo. ay ko ba? May salang, pare. Di ko mapanagbalbaliw ni Dolor nga asawa. Anya? Christmas wishlist mo pailang mo dayta. Ay kidno. Idi pailang mo napalabas at awon dayta wishlist mo, pare. Talaga kasi pare Julius. Saan pa yung amin na napasama? Iso man ang wishlist ko. Anyang ito mo tayo. Ang mga mapasamak mo tayo. Ang mga baliwin tayo asawa. Speaking of Mari Dolor, isumati sumungat pare Timyong. Umay na kan samat sukunan. Kasta ka tayo pare. Anya ka lagi din na pare Timyong. Manula ang abuti ti arak ti ininumta. Ang demon mailasin ti asawam. Unay ka na pare. Pare, mabit lang. Kasla daimot na nga atidog Ay sos! Ay, baot sa amod na pare. Anya, baot? Ay aglamang kapailaang itisirok ti lamisaan, pare. Saanan? Kasano? No pabainan na ka man ti asawam? Bayam lata. Basta siya. Diyak aglamang. Timyong! Nagturad ka matan nga aglibas? Di ka pa'y nagpakada kanya? Una yun dahi nga asawam, pare. Ay sos, masapol pa yung ibugkaw na tinagan mo. Sabay, ato dagiti bisita ni tatang. Uwin nga raw. Apay, adi ka pa'y latumakder dita si Katimyong. Kwa. Anya galagid din Mari Dolor.
Ay, kontrolam kumamit at ang iwat mo. Ay, agtal na ka! Tasaan asikati kasarsaritak, Julius? Na, Di ka manin makibiyang, no di mo kaya't asikati pagsasawak. ay, una yun, Mare. Ala, tumakder ka di tantem yung taagawid tan. Oo, tumakdaran. Ang mabit lang ah. Agsiyarak pa eh. Sabay nga gawid ta. Ay kat agawa ama, day tala aglibas ti paglaingam. Ay, Mare. Mangan ka pa'y kuma. Pagururayam kini pari timyaong. Ado pa'y mo tinabati ang makan kahit. Pasensya kan, ngam saan amakan ti gagarak, Julius. Anya? Ay, Mare, biit lang. Mabiit lang. Saan man na nasaya ti kasta, Mare? Bay-bayam ko mani, pare. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagina, Mare. Palubusam kadimat nga agaliwaksay. Uray sagpaminsan lang. Naa, agpakalaing kamanan si ka, Julius. Siyak pa yan ti pagbalinam adakas. Ay, sana kasta di kayat ko asawan, Mare. Para kanyag lang. Kata saan ko maakasta ti trato mi ti asawa, Mare. Amom ka di, no anya ti Christmas wishlist ni pari timyaw. Awan bibiyang ko, iti dayta wishlist adayta. Uray na awan bibiyang mo, Mare. Ibagaklata no anya ti wishlist ni pare. Tapno updated ka mo ta. Kasto iti wishlist ni pare temyong Mare Dolor. Ti wishlist na, ket agbaliw ka kuman, Mare. Ang mamaya, kasama ng ti wishlist na, hindi napalaba sa Christmas. Anya? Wun. Pagyamanam latamot Tauray kasta ti trato mi ti asawam. Ket an-anusan nagalada, Mare. No kayat mo ti makijaming itigagayim mo, okay lang, temyong lakay. No kayat mo ti makiinistorya kini komparem a Julius, mapankalatay ti ayan na. Sige, umuna akon nga agawid sumarunukan tulatan. Ne, saan ka agungat? Apay ko mga agungot Kano'y may katasukunan na. Sana ya? Wen, ngam nagbaliwan ti panunot ko, lakay. Basta di ka agungat ha? Anya kalakit din, ay lakay. Wen ko naklangaruden. Basta agawid kanto iti balay Mala, mapan kan iti ayan tigayem mo. Tani, paypayapayan na kan. Di mo magkadwa ni Timyong Dolor, anak ko. Kunak man no isutinapan mo sinukon. Saan nanang? Nagbaliw ti panunot ko. Ha? Bayam tamakijaming pay kadagiti gagayem na nanang. Sigurado ka kaday. Saan ka nga agungungat? Awan mat ti makagapu tapno agunget Tinapatag kat agawid ni Timyong dito'y balay. Ne, itaman pa'y anak ko. Amo yun nanang. Bilibak iti asawa. Ngamin, uray saan anasaya at titratok kan kwa na, kat nasaya at kan responsable lat namot nga asawa. Baan nag-apagyamanam kumanak ko? Saan nga amin nga asawa, kat naanos kas iti asawam. No sabali kat amangan no tinungpanakan, gapu iti kinangiwat mo. Amom pare Julius, saanin nga gungungit ni bakat kaw? Nasaya at matngarod, ano kasta, pare? Iti kalmang ka pinalubusan na kamakinom kada kayo. Iti agsapa, awan dakas asawa ng ngagaw. Intimplanak pa iti kapay pare. Ay, sus. Ay, nagsaya atan no kasta, pare.
saan kan ama stress iti ugali ti asawam? Paray, mas dawat na niya timba kami ti asawa. Tanadlaw ko kahit amanipod imay dito'y ayan nyo idikalman. Nagbaliw ti ugali na. Saanan nga gungungay. At da ngamin tinaibagakin ko na a magic word, pare. Magic word? Anya nga ito magic word, pare? Imbagakin ko na ti wishlist mo ita a Christmas, pare. Ah, Jakmat amok nga isugayam ti magic word. Tapno, makaamiris ti asawam, pare. ay na, agyaman ak unay pare ha. Kamaudyanan na, natungpal mo't lang ti wishlist ko iti mano atawad. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamat gayam ami. Naimbang tanalagip mo pati si Marungkar dito'y lugar tayo. Ha? Kunaklakit din no ijay kan syudad. Kunak ano nalipata mo ti umay ditoy. Sika talaga. Ay, kasla pasig agkakaimas ti foods mo Limok magka Iso adandan di ka na ilasin. Wen nga rod, uray anya ti aramidak nga ag-diet. Awan lata. Ay, sana bali at maibagay kan ka, girl. Ang awan nakmanan. Sika talaga. Ayun gayam. Umay ka ijay balay no adawayam. Adated ko kan ka. Imbagla a remembrance mo kanya. Ay na, dagita ti pagalistuak. Umayak inton malam. Umayak nga umay. Ado talaga ti mangibagbaga alimok mga apong. Kat podno, Mike. Nga mayos lang, ta may bagay mo't king kaday talok magmawa po. Sa bagay matkit di Nasabat ko ngamin itay ni bakla. Isumit ti ibagbaga na. Among matanda jay. Madlaw na amin, tinakadkadlaw. Naimbagpay ko na ta sexy lata apong. Ay na po, di ka kadi umapapal. Uray na lukmag ka, may bagay magking ka kung naktumay. No kaya't mo nga agsobli ti sigod na pamagay, ag-exercise ka Wento apong. Kasadot mo mangamin ti binigat na mapanagdyagay. Sakit na isem ka iti sweet foods. Ay lumukmag ka talaga, apok. Ag-exercise sakto apong. No makasubli ak ijay syudad. Oy mare, adda ibaga. Anya day tamare. Simang petmet gayam di agbibisin nga apo ko nila kay Duro. Ni Ami. Ha? Kasta? Wen, napalabas ko idi kalman. Kasta unay alukmeg na. Iso nga amok a masikog. Anya? Wen mare, masiguradok a masikog dayjay. Limukmeg. Sarampiting a talaga dayjay nga apo ko nila kay Duro. Isulaang dayjay ti aramiden na ijay syudad, ti agsaysayot. Anya? Uray kita mare, masiguradok anasikugan laang dayjay. Amok nga awan ama jay sikug na. Kasanumat ana ibaga day tamare. Ay na, amok mare, syakpay ti ko na. Apay, dinamag mo amis mo di tao no masikog. Takas-takit din ti ibagbagam. Ay nalakay, uray saan ko adinamag. Amok, sabali nga min tilukmeg na itinakita. Iso nga amok amasikog. Anya? Ay unay kan bakit? Managipapan ka talaga?
Di ka kadi mabuteng amang ibagbaga iti kasta, ha? Kadi mo pa'y matamo no puno day nga apat mo. Ay na amok ti bagbagak lakay. Masiguradok masikog day jay. Ken maysa, idi pa'y laang saan anapan ijay syudad. Sarampitingan dito'y lugar tayo. Pasig alalaki ti barkada na. Anya? Anya nga ita, ha? Masikog laka nga rod anagawi. Salbag ti amin na salbag. Managipapan at talaga da dya, Lourdes. Wan nga rod. Gapula ang tanakita na alimok magjay tao. Ibaga nakit din amasikog ka, no? Ay Oo, na! yan. Diyos ko, syaklat ng ibagaan na, dinurab kon aji sub-sub na, marwam. Ha? Awan lakad di naman madlaw. Malagip ko manen, idi nakita na ang nagkuyog dama ng laniken ni Manong Roger. Ay na, ibaga naki din ang naggapuda iji hotel. Ha? Nagmayada para manan iti durab tap nagnakam. Saan na nasayada diyang aramiden na? Awanan bain da diya babae? Ay na. Ibagamtukan ko na. Naimbagkan ka, takabaalam apagsasawan. Ngamno siya, saan? Oy, mare, addamanin ibagakken ka. Oh, anya man day tamare. Kasla inaldaw nga da imaritis mo ah. Amom ngay, kanayon meten amarabyan ni Lusing. Ken amom kadi, kanayon ajay tricycle ni Bernard ti paglugluganan na tunggal agawid iti malem. Anya? Panagkunak, adda nagkinaawatan dagijay adwa. Ay, anya ka din day tang ibagbagam mare. Masiguradok day tamare. Agasam, numakitak ni Lusing, ijay pa'y likod ni Bernard ti pagtugawan na, ha? Kat amangan mat no isulaang ti bakanti at tugaw. Isu nga isum di nagtugawan na. Oho, imposible, mare. Awan to pa'y tinakatugaw ijay unag ti tricycle, idi napalabas ko ida. Anya? Ay na, awan ti limod asaan amaamuan. Isu nga oray puutem. Umalingasaw to ti bangsit dayjay alusing. Puutem, mare. Abay, nakitam aya? Napanagnagam nga da relasyon da? Takasta ti ibagam? Ay nalakay, sa anak amaag, tapno saan ko nga ammo dagita bambanag. Anya? Oray puutem, agwaras to dito'y lugar tayo, nga da relasyon da Bernard kan Lusing. Ay sus, sumardang ka man, Lourdes. Ang mga no adda makangag iti day nga ibagbagam, narigatan. Ay, awan bibiyang ko, no adda makangag. Total, agpay sumot. Sus, apo aya. Anya laki din day ta panagniw-ngiwat mo. Di ta ka man laangan. Awan at talaga ti palabsan da dya, Lourdes. Amin na makita na, adang may bagana. Wan nga rot, manangipapan at talaga. Sapay la kuma, ta makasarak to iti mang durab iti ngiwad na. Ay sapay la kumaa, barang no iso ti pagnakman na. Amin mo ten, basta dala makita na ang nagkuyog, wano nagkalugan, ay na, ibaganan nga da relasyon da. Anya laki di daytan? Kan saan la aday ta? Amin ang makita na alimokmag, ibaganan ang masikog. Wan nga rod. Ay, ibagak tuman gayam ka ni Ami, di impagana. Ubing pa'y ni Ami. Ngam amok, akabalan na dayjay aduraban. Ay, palaban dayjay. Anya? Ay, agar-aramid ka man. Inton kwan, agpinungot da. Oh, di very good. Makabuya ta iti live aranget. Buyaan taman, no asino ti mga bakadakwada. Kawanam, jak lakid tim pagarop akas tagayam ti ibagbagaday ja alordes itilikliko da. Oo kaya.
Lordes ko na kun Total, nagalas matlaang ti ugali na. Ay, girl, namasabat mo, durabemon, amo kakabailam. Wala, siyak pa'y ti kunam, ipungot ko. Sako duraben jay sub-sub na, tapno agnakam tawanan bain. Gapulang talimok magak, ibaga na ama si kugak anagawid. Ha? Managipapan nga ron, amin ang makita na, kat adda kayat na asawan para kan kuad na. Di na pa'y ibaga no apat isapsapulan na. Jack urayan ang masabat ko. Inakit din danunan ijay balay daa. Uray adda nila kay na. Anya ko ma. Ha? Pagtimugag kat idang agasawa Uray day jay amando. Di naman lamabagbagaan di managipapan nga asawa na. Ha? Makaramanda talaga kanya. Anya? Ay, oo na yun na yan, Lourdes. Sana mabuti nga istorya iti sana po now. Wan nga rod apong. Idi na minsan anasabat ko. Inisamak pa'y mat. Ngamjak amo akas tagayam ti bagbaga na kanyak. Ay, oo na yun ni Lourdes. Napagkila na talaga chismosa. Basta da makita na, adda nga adda ti bagana. Payman, ikakman iti pagnakman day ja abaket. Tila ibagbaga na. Tikaskan kwa na ti agsakit. No saan ang makaala iti ichismis na iti saan apod no. Ken no saan ang makadadaal iti pada na at tao. Adahon tinagar-aramidan na iti kasta. Mabutang laang nagiti tattao amang tungpakin kwa na. Anya? Nasingpang nga manilakay na. Managtulong. Iso amabayin mo dagiti tattao Ay saan? No mabainda. Siyak saan? Narespeto akmat kat apong nang runa no inaunang siyak. Ngam no kasta mapanak imarmarites ama sikugak kano. Kenjak amo kano no asino ti ama ti sikug ko. Gapo iti kinasarampiting ko. Ay na, mapling at talaga tilapayag ko. Agsagana day jay alordes. Ti awanan bain a babae. Salbag kiti. Ay, nagsakitan day ti rupak. Ne. Apay, ano day tarupan bakay? Kasla tinong pata kamay. Amom lang arudan, makitkitam lang arudan day ti rupak. Anasugat iti kuko day di alureng sa ludsudang pay lang. Awanan bain day di a babae. Ay na Lourdes. No addaman ti awanan bain kada kayo. Sika Basol mo no apay atinong panaka. Ibagbagam nga da relasyon dakin ni Bernard, adi mo mat napanagnagan. Anya? Day tati maganab ti malagipapan akasken ka. Nalabas nga min day tanga ugalim. Uray saan mo anapanagnagan, ibagbagamon ka dagiti tattao. Siyempre, makaungat at talaga jay tao, amapan mo istoryaan iti saan apod no. Anya, kayat mo asawan, dayjay pay aluseng ti kanunungam. Siguro, uray si ka, ag gusto kamit kankwanan niya. Anya? Jesus, salpag ka hindi. Dinakman pagpungtutan, Lourdes. Ang mga numatong pakamay. Manayunan day ta sugat tarupam. Apay ngay day tarumpang, Mari. Kasla nagnaan mo ti biruro ko. Si kakit di mat, Mari. Makitkitam lang arudan asugat-sugat. Kastapay laang matibagam. Apay, asino tinangtongpakan ka? Kasla saan laang atongpa? Kasla karamot pa'y. Dayjay alusing. Nagrana kami idi na minsan ijay tersena ni Bakit Maria. Idi kwan, tinungpanak matlatan. Anya?
Awanan ba inday ja babae? Addan to aldaw na day jay, ha? Ay na mare, basol mo mat ngamin, no apay nga inaramid na kan ka ti kasta. Apay ngamin anapan mo in marmarites nga ada relasyon da kini Bernard. Asaan mo't apod no? Ha? Imbes a makapungtot ka kan kwa na, amirisam kit diyan na imbag. Basol mo mare. Isong agbalbaliw ka kuman. Iti kasta, saanan ang maulit day tapanang tungpadakan ka. Oh, si Kamat Gayam, Ami. Wan, siyak nga rod. Day, tati maganab mo at chismosa. Awan babain mo. Apay ngay at tinong panak matlatan. Di ka man aging diding awan amom. No ti amom, kat saan adumandanon kanyak ti bagbagam ama si Kuga. Nagbidot ka. Anya. Sana ang atong pati maramanam kanyak. Ipungot ka pa Anay ko, huston ami pangasim, husto kumamatan, nagsakitan ti rupa kantoy ulo. Awan ti bibang ko, maruwam ka bakbakitan a chismosa, apay, napanaknakam ama si Kuga, ibagbagampay kadagiti ka aruba, ajak amo no asino ti ama ti si Kugo. Ha? Naglaing kang agaramid iti istoryam, nga uray saan mat apod no? Na ito lang munday tanga ugalim, sipod pay, si kantin numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Ami. Maminsan pa'y nga damaamwak nga istorya ang may papankanyak. Ha? Daitak day tangiwat mo. Anya. No day ta oras mo amapan agmarmarites iti saan apod no, ket nagtrabaho ka. O, di adda ko matangdan mo, salbag ka bakbakatan. Wow! Hanya laki din day arupa. Kas larupa titigil eh. Anya? Kas kalatay kontrabida iti horror apabuya. Dinakman ang angawon akas tamando. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Ani? Addan to aldaw dagiti atat tao. Ha? Isagana ak ti panang tungpatungpakmat kadakwada. Sus! Sikapay ti addaganas na amang ibagay ti kasta, idinto ta si kamet ti aking basol. Dayta ti maganab mo, managipapan ka ngamin. Anya nga ita? Nakakaasi dayta rupam, gapo iti panang tungpadaken ka. Agasam, kaano lang iti tinungpa na ka ni Lusing, sa ita, ni Ami May. Ay sos, amang ano adapay ti mang tungpaken ka inton bigat. Anya? Bakit? Daytoy ti makunak. Saan ka atinong pangauray na galas ti ugalim? Ngam sa bali a tao tinangtong paken ka. Ngam bakit? Daytoy ti maibagaken ka niya. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agbalbaliw ka, Lourdes! Anya nga, tinapasamak iti rupam, Lords. Apay nga, akastamutan. Kasla nagnaantigas. Anya? Siguro, tinungpa na ka ni Ami, anya. Dinakman ang angawon akasta si kabakla. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya ti pangipapasam iti pungtot mo, kunam? Dinak pagsasawan iti kasta. Taamangan nusika ti matungpak. No di mo kaya't amanayunan day tasugat ti rupam, agulimak ka. Tudala nga rodan ti tong paday tarupam, naglastog kang agsasao, no di ka katsalbang. Anya? Agbalbaliw kan, no di mo kaya't asabalin tumanan at tao ti mang tongpakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag,
dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! Ayangay na kita ilislistam, Tonya Bakay. Ay, makan Makan? Ne, kedon alpas maten ti Christmas, ken baro atawan. Anya kalakit din aya, lakay. Nalipatam manan. Anya tinalipatak Bakay. Nalipatam akasangay ti anak ta intun umay alhawas. Ayun nga agpaiso. Pasensya kan bakit nalipatak mo tayo. Ay, agtugaw ka man kiti tatulungan nak amang i-budget itinabat-bati a kwarta tayaw. Apay, mano tinabati a kwarta tayo aya. 1.5 laang matinabati lakay. Anya, ay, sus, kurang samot da ita, Tonya bakit? Isungarod ama i-budget lakay, anya kalakit din aya. Nay, sa di naman ti papanam, bakay? Mapanak iti ayan da dindi, lakay. Adda kanu ka tinapatag nga ibaga na kanyak. Ni dindi aninang ti anak ta? Ka isulaang matiagnagan iti dindi dito'y lugar tayaw. Ngam, akure ka man. Anya kanu aya ti ibaga na ken ka. Apaya masapol amapan ka iti ayanda. Anya kalakit din aya lakay. Isungarod ama panak iti ayanda, tadyak pay ammo no anya ti ibaga na kanyak. Nya lakit din aya, ken no mabalin mo't nga itex na, tapno saan kan amabannog amagmag na. Okay lang kanyak, ta sidaglaang mo ti balay dalakay. Malangarod, kita tamangan no marabyan ka man anway. Agkapay-tapay kabayatan ti panagis-istoryata, manang Tonya. Anya nga minti ko nga ibagam kanyak. Kasangay ni Travis nga anak ko iti bunyag intun umay a Sabado. Husto ka di, manang Tonya. Wan, nalagip mo mat. Saan amabalin amalipatak ti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag, manang Tonya. Anya nga iti plano yo, manang. Hay, day ti jakpay masigurado. Ngamin, manulahang ti budget mi nga agasawa. No kasta nga rod, siya kun ti mga sponsor iti birthday na, mare. No kasta nga rod, siya kun ti mga sponsor iti birthday na, manang. Sigurado ka kade. Wan, ilistam tulaangan no anya ti kayat yu aputahe. Kan no anya ti kayat yu a design ti stage. Siya kun ti makamu nga agbayan. Ay na, nakababain matkan ka. Anya kalakit din aya, manang Tonya. Okay lang kanyak. Taawan mo't pamilya kapag gastusa. Nagatidog mo talista amon bakit? Di mo ibaga agatangan tayo amin dagita. Anya kalakit din ayalakay. Awan ti pagparikutam. Ngamen, ni dindi aninang ti anak ta, ti makamo iti kwarta a magastos. Anya? Ay sus, nakababain mo ti kumari ta Big time ti kumarik lakay. Nagagat ngamen, isu nga imasinso adagos. Sa maysa, awan pa'y anak na paggastusan na. Ay, uwan matkit di Panagkunam lakay, umanay ka di daytoy no? Nayunan tayo pa'y. Ay, umanayin day tabakit. Ay, amangan kidde no panunutan ti kumarita. Nga abusun ta ti kinaimbag na. No nayunan tapay day ta. Lugan mo't ni Mari din di tinagturong iti ayandama ng Tonya. Anya nga tamanan ti aramidan na iti balay ti anak mi iti bunyang. Sino ti serseri pamititawa? Wila anak ka. Natang, amangan no amuyo ti makagapong, no apay anapanday ta adin di iti balay ti anak mi iti bunyag.
Gusto tinanggagaw a pagsasaritaan dagiti karo batayaw. Ni Dinday ti aggastos iti kasangay ti anakyaw iti bunyag. Anya, iso ti aggastos iti kasangay ni Travis. Way nanakaw. Ha? Adday tamanan day tadindi. Agpasikat manen Ngam sorry na lang siya sa anak ngagpaaba kanya.